Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka Jaintia Tourism and Environment Society kala shimi kesinjam ban penkupdur itanat ban penjerngam ya thatlas kain mukla try junction jawai bypass kani kajing penkupdur itanat ya kani kajaka kaba arspa arpometer kande da kajing thong ikiding kisentio kiskut kijingka ajingker ban shingan kijing thong nalor kiwe ki rukom pen itanat kum kajing sedang ban ya shakmat ikani kajing thmu ka JTES ka arpunu tarik jelia kala penlong kajing thong tenrai diang bat thong sentio hakati kajaka Hakajinan lang u executive member jongga JHADC uba JC Suyam kumukongsan kinong yalam bat khot nongkit kam jongga JTES nalor kiwe. U president ke JTES uba SK Lato Ulaong ke sienjam penitanat ke shibenta ban kringi kinong wan jongok kai perthei bat ban penyo haki ke jing sngotanat bat ngat jabing hashwa bakin hiar shakeleng ki jaka shangkai ki badan ha East Jaintia Hills District bat West Jaintia Hills District. Katba nakaliang u program coordinator JTES uba MS Luhut Ulaong ban pen ulong ikan gajing temu ke JTES kedan kam gajing rap pisa bat kerpat ru ye uba JC Suyam ban rap pisa kumba lailak arpo hajar tingka nak benta kan gajing temu u kongsan uba JC Suyam ha gajing kran ulapen pau gajing benyau halol gajing long jingman jong ki saudong saukun jong gamariang kum ki pon menshwa bakari lom jantia kedan ke mariang ke betanat kikshat ki batul rumpum ki sim ki do ki lom ki wa ki be ithyam ringkat kal air ke bapengat na gajing don ki diang ki sit Hawede berjing kerpat jongga JTES uba Suyam ulapen benar ban senyang alak tingka bat kularu ban trelang ringkat-ringkat bat ke JTES. Nalor ukongsan la yoru kejingkran na finance secretary uba JM Pok Sngap ban secretary JTES uba Arlamar nalor kiwe. Ya kejingelang na penwai da kejing thung tenrai diang bala shimenta langru da samla puli ke Jaintia Eastern College Klerian. Jinglong bagi jingman yang geri Jaintia ke ni kelam depan sini. Lai hiwan ni tahu. Doesn't learn. Kideng gi prau kideng ge set ke memde kajing yo chong changan memde go tang ni menta wa penjat wa penrami wa penkodi wa peludi kamariang kani ge environment lalalai ne do ge ten yong blai ne do was senus dang ye ka pertai dong ye ka ri sumar pene ye ka deng ge prau ilok umaya em ge ngat pungat Riu chemi tena do ke kitab Genesis. Dahi kai go I. Wa kamono riu sumari. Ye ki den ye ki prau ki den ki set. Wa pene pensa ki wa mi na kan itu. Ento i wa si. To i wa mi tam ki wa pha tam. Ha go pene pensan. Ya ga long ren ge yong ayong pi. Ha go chat ku kiat. Ha ga jingkot jing kiat em go ite. Nga kan tu ye pi. U ye kre I ga kam. Rengkat ke mesin go khoj ke mesin go sngur. Kemudian go klan suba. Nga kau nong mi kemat. Kadwon uye keju kejak hibor bakian yang nga. Re kamtam mu pun em kam ika. Kau bor kemudian kebuit kemudian em go happy. Emale iye nya nim to iye nya semen nga iye nya rengkat dang em gi arngut kitenya gi yang nga. Rengkat kini mau merendam presiden murom ye pi gi nong krek ka. Ibor yang nga dang ong hasipian. Ida dang em gi halor. Dah orang ni mau merendam, dah ye selok oki, dah ye chong oki. Mat kamtam, ye jing em kam ke yongpi, yoluti ke ni kesini dah man ki, kyo sukses. Nah iwan tahu ye nya, ye bor bakian yang ngam jo bersama. Memjet ki bro yang ngau mana kau em jesiu cekri tangi umur mai konton si, rejet yang ngau cekri ya keri Jaintia, keri lom Jaintia ke yongi, cekri kan ibor, em hei. Rok tengah rekor. Ban untuk dugat te daw ye krek ha pi daw em le gsngi wo khud e pi kam tam em gini pludi em gi kenro go te rap ma ye rap lem i kam tam wo ri ge wo ku ge ri Jaintia ge yong i ge jai bru yong i wo man ge sekti kuble sibon kuble che jar ngo ini ka thao ni phung gi ding la ni sutu la ni ki wan te kani ka kam to ko put do mentu jisngi I kam ga society bahwa man concern ia ke environment jo la ga tourism wa I open yosuk open yo tanat ia ke dia khau na ke dia khau ka bahwa yo wan ni tai sia sini sa West Jaintia East Jaintia yang I te yo kita impression bahwa yosuk ga society de perkat I chini ga ni dak dia maintain ni ga te hole I te em ka
mentu plan yang itu yang tungi gede-gede. Hadin perkara ini kamu le ya survive ti. Ya udamu MG pensi ki buru le ni ki merat ni ki buat dan berita perkara ini wa MK mulai dekat fencing dekat ni kejar siap main sibun waga kamu siap pintu dekat yang PWD ada yang permission mau bumi gede boleh itu MK i kita tahu involve ke sibun ke poisa dan ini tahu kawi ke pentah ini tak buat tak i request ia chief guest naka pasti yang dan ini wan wo yara bi hite bentah ho ble fencing ia kini ka thau ya protect kini di dan chau poi kini ka jing kho wo ku ayu chief guest wa aski itu an ke bentah ho haji itu chief guest maka madrasnya pintu di kini ki nongklam yang dimension ki ya kini ka program ko jo le chip house nem menchwa chip house nem nadu arjan ru hadu arjar khan ru te to kini ka discover Jaintia festival ko hari ki por ko week festival ko man popular bha hari Jaintia yang te kini ka discover Jaintia di le ka klen keri Jaintia untuk do hejwai handai kichnong jiwa mem di jan jiwa mem mukawari kichnong jiwa raphe cadu cita cha kuator cadu cita cha chnong rim cita cha natiang nete cha wa cita cha dauki cha sokha cha kalani thau dadep kawari lembag te festival ke discover Jaintia haku tu por okwa you create ka awareness i bru wa ka environment wa kedur sim tok ju MKam nada kecilong di thau iman gi gomiat ibu rawan gi turis lawan gi ibu yang i dau ya mentoi gi te siau kemen i wa kan ni ngam yo i waro MKam di batai i ro di yo i wa kini kam tourism ha kini region tiang i da terpu ga cibon nada compare i kita gi por 2006 ko site usdang yusen ga kini ga society yang te debun ki buru itu ya mentoi ju di imjale na kini ga kam tourism yo ki bon ki homestay ki guest house ki hotel ki wadami sakini ki thanyang East Jaintia West Jaintia te debun ki buru ki wada imjani ni te ni ti dau te iga mongan tu leika te festival chip house nem te ongi lebiang ni bahawa chip house nem ti man ka awareness DM ka hagi bro te dam na ni bahai le wa kam society u man muri ya pi man hitu involve ka poisa ko bon si sen le lagi hagi ti por sanlang rulang nyaulak kamte ralak kejimlut oleh itu Tekam society, iwi ongi to the biang his house nem na deplay, the create awareness. Saya win le ke financial problem MDI to ongi singe na ine. Tekan ni wan UI wa gini festival lo to mangi kiwi ki means kiwa attract tourist. Dan tidak UI stay support kasi support baru kamter kamtam ha Shillong di festival ki ukut chat cis ora cis nem dan mentai tik turis wangi ila lagan mo biti por juman ketuga NS7 ini karwan di wangi bru pun keleng mentoi ki bru kantam ki trisong ini strong mukla ki bru buat nawi hagi tu ki por ki WM ketuga stal karwan mentoi ki yo kan ki ni ki dukan ki te nadu MD gini ke discover Jaintia MD go to NS7 CI MD kita ke festival major festival te ini lep ya chongkor khadi te ongi le member ule te don request ya ke district council yo take over no ka gini discover Jaintia festival yo organize no ki daga council ni ba Kadis council man
hari ni ke festival kawi ke bentang tak ko kaman promote ia culture yang ni di buru nak lingkis na man ki lagi culture yang ki chat ki ruai ki show ki bonja ki activities tapi di council tawan ke kawi ke sarkar ko promote kita kamjuk le ya kata kam employment lembag tourism taongi tan request ya ke di council yo u chimno ka gani ke discover jantia siki ya organize no bagi bor sarkar di council the debi yurai kete sa sewo tmo yang i yo li chem i wo cm yo i ke jing thoi ba kete the siang men ni udah mo ma de si i wo man executive member the yo i pun siang ra o kete the request i yo ma de si wa daw i kete ke jing tho gini ke si daw la li chem yo cm ma kete jing tho wa daw i ko pi se pi the siang ba dal to i wi ko carry forward yang kita jingkamu yang ini nang wa ya kita regular festival goman ke senem dan kita ya man ke jing bentoy yang ibru yang ini MK mau preserve, conserve, protect ka ni ka environment ni sodong sukun M kai but kana ila wa ko ye protect ko ye conserve environment ye man ketika tahu kamu mana gak itu ego tungi ikite jokan mo bi dami ko we can news wong diwa we pu em ka mo lito dong kekas kekumkas hak cisi ya urin pediar mesin ko oksigen lito dong hay dor ka ni kendi spa cito dong dis kendi arjan yang spa cisi dele paus ni dele imsanya cenya paus na ni karong kapulur itu, makna wasu, ulai, itu dah berkali. Walau dah kini ke trend, wakini kibru yang wangau pi, pensi ga kini ke environment, the boy, they tahu imnya paus nang the boy tam le paus nang, kami alera diuri. Jadi kita kedau, one right, kam ke GTS, curup open hand. Tourism, tourism, why open net besar environment. Kesukan tu pi, kam pi kedang gerta ni, nang sam cekamat. Nanti benar kat orang mau pergi yang pi pada connectivity, berkat connectivity, kisugi merik mendui, berkaman urin penyiar mesin di lada i utai kat ni berkat ni kat. Jadi dawan rakyat ketika projek itu. The government of India. Nyawa wurur bayar gini sih, daw kata ke ongi ke carbon trade, dia cuma ada MP tahu, di bawah MP ding sih, dawan tahu ke, dia minta mana tahu kita MP estimation kiwa, katuan ke carbon pi hagi tu gede sih kiwa people lang pi wari usumar pi. Kat ni lek cuagi gini ke mentudu catchment area. Lagi ni ke mentudu catchment area kat wan teli ki deng ki se kat wan teli giong itau. De mana dia ku assess M idor. Lambah kata ke red plus. M idor iwo su cisen cisna. Dah po India uro aku wi ki wadi yo mentoy gini ke red plus to dang tu ke mau pelang. Di M society mau pelang di depon lak Bontul rayo ini, na kata carbon trade. Jadi mod, tahu dah ni kedin, urusan ini yo man ki benar tu ai dewo sukuasa sarkari. Di era ni kubur, senang kita yo ini yo yang dah ikamun yo